Pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Kafica. Danas ćemo pričati o avanturizmu. Avanturističkog duha je naš današnji gost, gospodin Slobodan Simikić, direktor turističke organizacije Lopare. Dobro nam došli u našu emisiju. Dobar dan i bolje vas našao. Evo, avanturista, alpinista, ljubitelj prirode, mnoge načine možemo vas opisati, a kako vi sebe opisujete? Ukratko. Možda je jako teško definisati jednu stvar da ne bi druge stvari zapostavio, ali možda to što ste rekli, avanturista ili neki putnik, to bi mi onako najimpresivnije možda nešto iz mog života su ta neka putovanja. Da, o tome ćemo i pričati u ovoj emisiji, a pre samog započinjanja te teme, svakog našeg gosta pitamo kakvu kafu pije i kakvu voli da popije i kakva mu je to rutina, šta za vas predstavlja kafa? Dugo vremena nisam pio kafu, a onda kad sam krenuo, onda mi je postala neizostavni dio i dan na neki način počinjem sa ženom uz kafu. Međutim, s društvom najčešće danas više i nema domaćih kafa u ovim javnim objektima, tako da se polako prelazi na espresso kafu. Međutim, kući je još uvijek domaća kafa, naravno poželjno uz neki slatkiš. Naravno. To je znači za bolje buđenje i razbuđivanje i lakše odpočinjanje dana. Evo, najavio sam vas kao alpinistu, ljubitelja prirode i sve ovo što smo spomenuli, a i sami ste rekli. A ja sam pročitao neki podatak da ste vi, možete sigurno i putopis neki napraviti, s obzirom na to da sam pročitao da ste bili u skoro 80 ili više od 80 zemalja. Je li to tačno? Da, s tim što tu uvijek nekako smatram nekom možda taj sam broj, relativno stvari, jer imate neke zemalja, ne možete da poredite, primjer radi Luksemburg i Rusiju. Evo kolika je Rusija, pa u Rusiju ste morali da odete da biste upoznali bolje Rusiju od Kaliningrada do Vladivostoka, onda treba da odete bar 20 puta, jer su potpuno druge kulture, drugi narodi, od sjevera do juga, gore od Sibira, dole do Kaspijskog jezera ili do Kavkaza, moje omiljene planine. Tako da je možda to jedna relativna stvar, taj sam broj, ali dobro ste informisani. Šta vas je i kada ste počeli prvi put, da kažemo, da putujete i šta vas je to najviše privlačilo da odlazite u druge zemlje i da upoznajete druge kulture? Ja moram jednu još reći stvar koja je meni jako važna, to je što mene ne inspirišu samo odlasci u inostranstvo, nego sam upoznao prvo, ja sam rođen u bivšoj Jugoslaviji, pa onda sam krenuo da obilazim prvo sve gradove u bivšoj Jugoslaviji, onda sam još negdje u gimnaziji stavio neki za cilj sebi da prođem kompletnu Jadransku obalu, sva ta mjesta. Sa koliko godina? Pa to je bilo, ja mislim, drugi, treći razred gimnazije. Nisam, tad je bio onaj problem, u 18. se dobila lična karta, pasoš se nije mogao dobiti. Posle gimnazije sam išao u vojsku i odmah kad sam se vraćao sa autobuske stanice kući, pošto prolazim pored SUP-a, svratio sam da podnesem zahtjev za pasoš. To je bio uslov da je oslužena vojska tad i na sreću dobio sam odmah pasoš. Kažem, i danas rado putujem, ako ne idem negdje u inostranstvo, rado putujem po ovim našim predjelima, kad to kažem, mislim i na Bosnu i Hercegovinu, na Srbiju i na Crnu Goru, Makedoniju. Dakle, prvo vam je cilj bio da obiđete bivšu Jugoslaviju, odnosno tadašnju Jugoslaviju, celovitu ili tako. I jeste uspeli u tome sa koliko godina? Da, poprilično. Mislim da sva interesantna mjesta, sve neke gradove koji su mi bili, ne mogu da kažem, nisam vodio evidenciju da li sam bio u svakom gradu, ali te neke impresivne gradove se svakako obišao od Slovenije do Makedonije. I kakav je tad bio put? Mnogi su pričali kako je ranije moglo da se spava napolju, moglo je na klupi, moglo je ovako ili onako. Kako ste vi putovali tada u tom vremenu? Pa, to je to što je ostalo da se može spavati napolju. To su i prvi moji susreti, ako to tad, nažalost, nije bilo toliko razvijeno.
ali vreća za spavanje i neki šatori koji su bili jako teški za nošenje, tako da smo vrlo često nosili samo vreću za spavanje, a ne i šator. Ali ono što je bila posebna povoljnost, to je putovanje vozom. Voz nije bio skup, ali sva ta putovanja imaju opet posebnu neku ljepotu i posebnu čar kad se nađu neki zanimljivi, interesantni ljudi na tim putovanjima. A vozovi su bili tako jedna mjesta gdje se moglo da sretne mnogo različitih i zanimljivih ljudi. Imali ste svoju neku ekipu sigurno tada u tom periodu sa kojim ste išli na ta putovanja, ili tako? Nažalost, nije to bila velika ekipa i uvijek je to trebalo da se sprema. To je u početku bilo možda društvo iz gimnazije ili društvo iz samih lopara. Međutim, pa neki put sam morao da idem i sam, pogotovo što tad je komunikacija nama bila najbliže, nam je voz bio u Tuzli ili Brčkom, ali vrlo često, i to su prva putovanja autostopom, išli smo po bivšoj Jugoslaviji, a onda smo, sjećam se i to, prvog puta odvažili se drugar iz klupe, iz gimnazije, ja krenuli smo u Rim autostopom, što je bio onako mali izazov i posle se to nastavilo i tad je bilo, autostop je bila jedna kultura i vrlo malo ljudi znam i koje sam sretao da su imali neku neprijatnost. Uglavnom su to bile neke lijepe uspomene sa stopiranjem. Danas, nažalost, toga nema. A jeste stigli do Rima autostopom? Da. Stigli smo, međutim, jedino što nismo mogli da planiramo vrijeme za koje ćemo stići. Koliko vam je bilo potrebno? Pa ja mislim da je bilo 4 dana da smo išli do Rima, a mi smo mislili da ćemo drugi dan da stignemo tamo. A onda smo... Pa da, svi idu za Rim odavde, pa onda lako ćete, jel? Očekivao sam stvarno da će tako biti. Međutim, desilo se, vratimo se, uspijemo da nismo dugo bili u Rimu, ali smo se vratili do Venecije i onda smo opet u Veneciji upoznali neko društvo i nešto što smo imali novca, onaj crni fond negdje skriveno, tu smo ostali potpuno bez novca i onda, možda nije pristojno ni reći, ali onda smo ušli u voz i pokušali da bez para idemo vozom, prelazeći iz vagona. Slepi putnici, jel? I uglavnom dobro, i to je avantura, jedna vrsta avanture, to je mladost. Uglavnom su se vratili do Vinkovaca vozom. Uglavnom došli ste kući na kraju, jeste. Pa dobro, nakon tih nekih obilazaka, mislim, sigurno da je mnogo zanimljivo i današnji, sigurno većina stanovništva u stvari nije otišlo na Triglav, nije otišlo na Šar planinu, nije otišlo na neke te, da kažemo, naše velike vrhove, a vi ste to uradili kao veoma mladi, je li tako? Da. Nažalost, ja moram reći da je ranije bila možda više razvijena kultura planinarenja, odnosno odlazaka u prirodu, nego danas. Sad, istina, zadnjih godina primitan je jedan trend da se povećava broj i planinarskih društva, ali i ljudi koji odlaze s tim. Moram reći još jednu stvar, jako bitno, a to da je danas poprilično bezbjedno ići na te planine, zato što imate dobro i markirane staze i imate uglavnom neke smještaje. Ranije toga nije bilo. Jedino što je možda sad interesantno, što na nekim mjestima je zabranjeno paliti vatru u prirodi, a to je ranije nam nekako bilo obaveza. I ta neka druženja uz vatru su ostala baš onako u nekom lijepom sjećanju. I nakon putovanja tih početnih, nekako ste i zavolili planinu, je li tako? Kako je to došlo? Pa ja moram reći da možda to... Ili vam je to urođeno neka simbioza, da to i kad odete negdje na planinu neku, da je neminovno da vi obiđete neko interesantno mjesto. Ne samo grad, nego možda neki vodopad, neku destinaciju, a onda polako počinjete da javlja se želja da upoznate taj narod koji živi na tom prostoru. I stvarno možda najveća i vrijednost i najveća ljepota ove naše planete je u ljudima. I taj kolorit, ti svi različiti ljudi, to je nešto što me i dan danas
privlači bez obzira o kom stepenu razvoja društva. Izuzev možda ti sad ogromni veliki gradova koji počinju da liče svi jedan na drugi gdje ne možete da poznate u kojoj se ni državi nalazite, a vrlo često ni u kom ste gradu ako prezentujete neku sliku ili... Jasno. Ba dobro, u te velike gradove se odlazi zbog nekih drugih stvari. Da, i to izbjegavam danas. Šta je vaš motiv upravo danas, a šta je bio nekada ranije kada ste obilazili silne te države i, ajde da kažemo, vrhove? Pa, ta neka početna putovanja, da kažem ta tematska putovanja, naravno prva moja putovanja sigurno bilo u prirodu, zbog prirode. Međutim, posle sam imao, valjda, mislim da su i moji vršnjaci, možda i danas neko ima tako želju da obiđe te velike gradove, pa sam krenuo, ne znam, Rim, Pariz, London, Atina. Sve autostopom? To je nekako, ne sve. To je bilo, ne znam, ta neka želja, da se te evropske metropole obiđu i onda se traži ono što je interesantno u njima. Međutim, danas to već nije tako i čini mi se da polako svi gradovi veliki liče jedan na drugi, tako da je potpuno svejedno, a nešto nisam ni impresioniran tim nekim staklenim zgradama, uvrnutim ovako ili onako. Više me interesuje kultura tog naroda i zato sadašnja putovanja mnogo više vremena na tim putovanjima odvajam za putovanje po samoj državi. Da. A recite mi, jel postoji neki planinski masiv koji niste obišli? Jer sam pročitao da ste bili i na Andima, i na Alpima, i na Kavkazu, na mnogim, ne znam, u Africi. Da, Kilimandžaro. Da, Kilimandžaro isto, mislim, to je, kako ste rekli, kao da je naša Majevica tu, pa kao to je to. Kako su to iskustva kada sanjate da odete tamo i onda kada vam se san ostvari? Sigurno ste sanjali kao mlađi da osvojite sve te vrhove, da odete, da upoznate, da vidite kako to izgleda i onda kad to ostvarite, onda vam je nekako to normalno, jel? Pa, znate kako ta želja sigurno da je postojala i to negdje to vas drži, to vas pokreće. Međutim, moramo reći za te vrhove da mi se čini, iako sam stvarno imao tu sreću da ni na jedan vrh da nisam odustao. Vi kad krećete na to, znate da nosite određen i rizik zdravstveni, možda fizičke neke predispozicije ili nešto što je objektivno, a to je nevrijeme koje vas sputava u osvajanju nekog vrha. Međutim, stvarno mislim da sam imao poprilično sreće da sam izlazio na te vrhove i unatoč nekim problema koji se dešavali, na primjer na Andima smo nas dvojica ostali negdje na 5300 metara u nevjerovatnom vremenu i koje do tada nikad nisam doživio. Tako strašno. Kako je vreme bilo? Jel možete da nam opišete do tada? Znate, dole su nam prvo spominjali to nevrijeme. Znate, Andi dijele dvije potpuno različite struje od dva okeana i gore dolazi, kad se izađe na taj greb, dolazi do tog sudara različitih struja i onda tu prave ta sila nevremena. Mi smo imali, nas je 5. Na koju visinu ste išli, izvinjavam se? To je 6965, skoro 7000. Međutim, mali problem je bio u tome što nas 5 je krenulo na tu ekspediciju i imali smo problem da su već trojica odustala. Da bude problem još veći, jedan naš drugar je dobio edem pluća, jedna jako teška i opasna bolest. On je evakuisan helikopterom negdje sa 4000 metara i znate kako kad vam drug ostane, ne znate u kakvom će stanju biti, to je problem. Drugi je imao neku veliku hipertenziju, spustili se, treći je dobio akutnu visinsku bolest, nas dvojica smo ostali sami na toj visini. Ja sam vodio taj uspon i moram još da vam kažem, to je prva samostalna bosansko-hercegovačka, odnosno mi smo išli pod zastavom Republike Srpske, ekspedicija na Akonkagu, na najveći vrh južne zemljine polulopte. I
prije nas je bila, mi smo posljednja ekspedicija koja je te godine dobila dozvolu za penjanje. Prije nas je bila 10-člana francuska ekspedicija, oni su bili 2 dana krenuli ranije. I na toj visini bilo nam malo teško nositi sve te stvari, iznositi. Na jednom prelijep neki dan, ali su se pojavili oblaci koji nagovještavaju nevrijeme i komentarisali smo onako ležeći na, ne znam, -20, 30, koliko je bilo. I u tom trenutku smo vidjeli da se vraća francuska ekspedicija. To je Oni su smotrili veliku opasnost. Da. I sad je tu neka moja greška ili neki izazov i mi smo ostali i možda tek je počeo večer da pada i krenuo je nenormalno. Prvo se zamračilo potpuno od nekih oblaka, krenuo je neki mali sitni led da pada i onda je nevjerovatan vjetar bio. Naravno, ekspedicijski šator i taj drug Milan koji je bio sa mnom, Kovačević, ja sam mu rekao da se potpuno moramo ući u šator i da budemo svakog trenutka spremni za evakuaciju. Našli smo orijentire kud ćemo se povlačiti, šta sve trebamo da nosimo od opreme, ostajemo tu i u slučaju da se pocijepa šator ili bilo šta. To je kao ratni plan neki. Da, to se mora se sve, da, to je život i opasnost. Da. I onda još jedna, dok smo mi bili u šator je potpuno udarao po nama, toliko vjetra bio jak. Ali nije pao? Ne, jako dobro smo ga postavili. Međutim, ja sam izašao u tom nevremenu, pokušao da izađem ispod vrata od šatora, da napravim neku fotografiju i onda me vjetar bukvalno odnio par metara i razbio. Onda sam puzeći brže vratio se u šator i onda sam rekao da ne smijemo više da izlazimo uopšte iz šatora, da ne smijemo nigdje ništa otvoriti na šatoru, jer to je značilo da će napraviti balon od šatora, da će pozijepati. A ono što mi je još bilo, prvi put sam vidio da otkinut komad glečera, da vjetar digne negdje uvis i gore kad ispadne iz te struje, kad padne dole onaj prasak. Gromade leda, ja. I onda se razbije led. Naravno, to i koliko je to trajalo? Palo na glavu. Mi smo bili 2 dana gore zarobljeni. Šta ste radili? Samo u šatoru, niste izlazili? Samo u šatoru, ne smije se izlaziti od... I šta razmišljate u tom trenutku? Smireni ste, pretpostavljam? Ja sam samo razmišljao i o toj evakuaciji. Kako ćemo da idemo, sve čeone lampe su nam bile na glavi, koji dio ako bude mrak, gdje, ponavljao sam dio puta koji je onako malo, nema nekih vidljivih orijentira i onda ponavljao sam, trebamo tu. Naravno, hrabrio sam Milana da čim se malo spustimo, da će to biti sve bolje i bolje. On je se jako dobro ponašao, on je mlađi od mene. Ali imate komunikaciju sa nekim u tom trenutku? Ne, gore nema komunikacije. Dole je... Na koliko je metara taj kamp posljednji, gdje postoji neko ko može da dođe? Komunikacija, mislim da je to... Mislim, ja sam gledao filmove ono kao na Mount Everest uspon, pa kao postoje kampovi na ovim nekim... Tamo imaju rangeri, ima obavezan ljekarski pregled, sve... To je jako dobro organizovano, bez obzira. To je uspon iz Argentine. Da. Aconcagua je na granici Čile i Argentine. I mislim da je Place de Mulas 4200 metara, da je to posljednji i tu oni rangeri stvarno izvrše onako jedan rigorozna pregled i čim je nešto im sumnjivo, čim vide da nismo spremni za dalje, uzmeju se dozvole, vraća se i to nema kompromisa. Oni su tražili od mene da im donesem plan uspona, jer više nemam nikakav kontakt ni sa kim. I ja sam tu imao u svesci, napravio sam neki grafikon sa visinom i vremenom, sa različitim linijama, tačkastim, isprekidanim, od grafitne olovke, od hemijske olovke. I oni su to vidjeli i stvarno su dali sve pohvalne ocjene, poželili su nam sretan uspon i dali su nam po flašu vode kao znak
a gore je flaša vode, te vode koju on dobiju, helikopterom se donese, što je... Vredi kao zlato. Vredi kao zlato, zato što se struže led koji je poprilično star, znate, i da topite, a nemate previše ni plina da topite, nemate... Jako je teško, fizički jako teško nastrugati to. I to se htio da vas pitam, šta jedete tamo? Evo, bili ste 2 dana u tom šatoru pod tim nevremenom, imate konzerve sigurno neke, ne pripremate na vatri, ne možete jednostavno, ili... Mi nosimo svakako, moramo nositi ove gorionike da bi topili led. Međutim, hrana je najčešće zajedno pravimo hranu. Ono što se najčešće kuva, to je neka supica. Ne smije se puno uzimati soli, zato što je gore jako veliki pritisak. Krvni pritisak je veliki, a ovaj atmosferski je nizak. I najviše su to neke sjemenke koje su lake za nositi, a koje imaju veliku kalorijsku vrijednost. I onda je smršate kad idete na taj uspon? Jako puno. Jako puno. Međutim, nije toliko hrana, vi ne jedete gore puno, zato što sama pomisao na vodu vam pravi neku neprijatnost u želucu. Na hranu također. Vi nemate volju za tim stvarima. Međutim, vi morate piti najmanje 2 do 3 litra vode. To na silu, ali morate. Na silu se pije. Mi smo imali tada još jedan problem, pošto nismo baš finansijski bili dobro spremni za to. Nismo mogli da kupimo tablete za vodu, za prečišćavanje vode. Onda smo morali da se snalazimo tako da smo uzeli onaj Domestos, što se riba koji uništava sve bakterije. I onda smo... Pili ste Domestos, slavno. Stavili smo 20 kapi Domestosa na litar vode. Kakav je ukus? To je toliko... Mislim, izvinite što... To je toliko mučno. To je vama muka sigurno bila. I to je sama pomisla, ali vi morate piti vodu. Znači, to nema... I sve moguće pokušavamo. Imali smo mi neke one... Ali zar se niste, mislim, postoji varijanta da se otrujete ili je to neka doza? Ne. Pa ne možete, to je... Mala doza. To je relativno mala i to uništava sve bakterije. I ne smeta uopšte, nismo imali neki, ne znam, veće probleme se može imati. Gore ima neki potočić s nekim magnezijom, pa ako se napije te vode, onda... Veći problem. Da, ali ovo ne. Što se tiče toga, jedino ta mučnina i taj neki miris koji je katastrofalan. Međutim, na svu sreću mi smo prošli sve to, izašli na vrh, vratili se. A kako je kad ste prošli, posle 2 dana je stalo? Posle 2 dana se smanjilo nevrijeme i mi smo odlučili, mi bi se i ranije vratili da smo mogli. Međutim, mi smo tada odlučili da se vraćamo zajedno. I onda smo imali popodne na raspolaganju i počeli smo onako u šali, hajde da izađemo još malo visočije, pa da vidimo otprilike koja je to visina, pa da znamo dokle smo visine izašli. Tako smo hodali samo sa onim malim rančevima, sa nešto opreme i kad smo izašli na jedan dio i ugledamo razrušen kamp koji je, zove se Berlin kamp. To je bilo napravljeno sklonište onako od nekih balvana i to je poprilično dobro ankersano, međutim taj vjetar je to sve razbio i odlučili smo, pošto se vrijeme malo smanjilo, ajde da odemo da vidimo kako je unutra, šta ima neki tragova. Došli smo gore i vidjeli da bi u stvari tu bi se mogli prespavati. Naravno, onaj snijeg i ono da se može izbaciti, tako da ne moramo nositi naš šator gore i odlučimo da tu se smestite. Da krenemo na taj dio i poslije ćemo ići na taj završni uspon. Prespavali smo tu se desi još jedan neki problem mali i to desi se kod mene. Imaju one planinarske boce, znate, aluminijske. Neki medo vas je obišao, jel? Nema na toj visini, ali sam ubacio, uzeo sam uveče da nastružim što više leda i trebalo smo ujutro da krenemo negdje oko 3 sata.
da ne bi ujutro strugao taj led i topio, ja sam te uveče, prije spavanja, kasno noću, pripremio tu vodu i ubacio u vreću za spavanje, računajući da neće smrznuti uz mene. Ujutro kad sam se probudio, boce su potpuno pukle, led je raširio se i ostao sam bez tih boca za vodu, što je jako opasno, voda se mora piti. Međutim, koristio sam od ovog druga. Te boce sam, nažalost, trajno izgubio i onda smo krenuli na taj završni uspon i Milan, koji nije imao do tada nekih zdravstvenih problema, pred sami završni uspon stvorila mu se neka mučnina, počeo je da povrća i kaže ja ne mogu dalje, sam naravno da nisam smio i počeli smo da ga nagovaramo. Ostali smo tu. Ujutru je mjerena temperatura, bila je -46. A vi ste ostali tu? Mi smo došli pod sami završni uspon. Sad trebamo da pređemo jednu stranu koja je pod ledom. Malo je rizična i mora čovjek biti koncentrisan, jer svaki korak je smrt. Ne znam, 10 cenata da noga pređe na drugu stranu. Gotovo je. I sad nisam smio u takvom stanju Milana. Međutim, nagovarao sam ga, ostao sam s njim, daj pokušaj, ajmo malo, ajmo. Dobro, ajde, nećemo, odustajemo, definitivno ne govore, ne mogu. Ajde, odustajemo, definitivno, ali ajde 50 metara da pređemo, pa ne mogu ni 10, ajde 10 da pređemo, da on pređe 10, pa još 10. Međutim, oporavi se poprilično, krenemo i izađemo na... I kakav je doživljaj, kakav je osjećaj kad ste izašli na taj vrh? Pa, gore smo možda ostali, ne znam, više nego što je trebalo, to je možda jedno pola sata. Međutim... Sigurno duvaju jaki vetrovi. Da, to je strašno. Taj povratak je dobar zato što svakim metrom, kako silazite dole, kako obara se visina, sve organizam vam je, naravno, to gore su glavobolje, mučnina, ne znam nija, nego organizam sve bolje i bolje reaguje i bez obzira što ste vi toliko iscrpljeni, što ste vi vraćate se ponovo u tu neku formu i naravno, ne mogu da kažem, to neko zadovoljstvo, taj neki adrenalin koji vas onako negdje potopi u prijatnost i... Je li bilo krštenja na vrhu? To je standardno planinarsko kad se osvoji vrh. Prvi put. Niste to pomišljali. Ne, to je poprilično nezgodno. Eto, mi smo imali i taj problem da smo imali to nevrijeme koje nas je onako dodatno. Nismo imali ni hrane više. Mada moram reći da je to tad bio i post, tako da sam htio baš da... Jeste streli Francuze na kraju ovoj ekspediciji kad ste se vratili? Ali nešto se desilo drugo interesantno. Pred sami taj završni uspon napravili smo jednu pauzu i činilo nam se još da... I onda smo vidjeli jednu figuru iza nas da ide, ali naravno nismo mogli da poznamo. Jer gore se jako puno vidi. Nema vazduh je suv, nema vodene pare, kao što ima ovdje. Da, i može daleko da se vidi. Da, može daleko. I vidjeli smo čovjek koji je polako išao, onda smo mi usporili, misleći da je to jedan od naših drugova koje... Da. I ja nisam mogao vjerovati, ostali onako bolesni da je neko uspio. Sad neko ide, da. Čekali smo, čekali i na kraju kad se moglo raznaznat odjeća, vidjeli smo da niko od naših nije imao tu kombinaciju boja od odjeće. I polako smo išli, ali non stop smo gledali, taj je išao polako, ali je svakako on bio u jednom riziku. Tako da smo svjesno usporavali da vidimo ko je i kad nas je stigao, naravno Francuz je bio, kao i ostali Francuzi, samo zna francuski jezik, on je počeo nas grliti, ljubiti, izašli koste, šta ste. On je 3 puta pokušavao da izađe na Ande i nikad nije uspio. I sad oni su vidjeli nas da smo ostali sa šatorom, mi smo bili ispred šatora. I oni se spustili ispod možda, ne znam, možda 1-2 km. I dole su napravili logor, samo da se sklone od tog nevremena.
Međutim, kad je vidio da mi Da se ne vraćate. ne vraćate, znači ostali smo, on je krenuo da izađe do tog I šatora. sam je krenuo. Da, zato što je 3 puta išao i da nije... I kad je došao do šatora i vidio da je prazno šator, onda ga posebno ohrabrilo, znači otišli su dalje. Kaže, kad nas ugledao, onda je već bilo to. Kako je to doživljaj? I tako da nas je gore ljubio, grlio. Pa da, u tom pustošu da nekog sretnete. Da, to je stvarno fantastično. Mislim, stvarno, evo, ja sam slušao dok pričate, nisam malte ne treptao. To su sigurno jake emocije i mnogo dobri doživljaji i doživljaji za sva vremena. A neki drugi uspon, evo, Elbrus je najviši vrh, je li tako, Evrope? Evrope, da. Jeste. I to je na Kavkazu. Spomenuli ste na početku razgovora da vam je Kavkaz omiljena planina. Zbog čega je to? Pa, po meni je najljepša planina na planeti. Nevjerojatno je lijepa i ima taj penjanja za sve ljude, i one koji vole samo snijeg, i one koji vole stijenu čistu. Andi su okovani ledom, ili tako to je gore? Da, Andi su, nemate toliko potoka, nemate toliko. Dole na Kavkazu je taj jedan dio pod dobro, tako Kavkaz je i nižim vegetacijom. malo od Anda, da. Jeste, ali govorim za istu ekvivalent visine, gdje bi trebalo biti vegetacija puno veća. Ona djeluje kao, ne znam, neki prizor sa mjeseca, a na Kavkaz, ne znam, to je neka nevjerojatna ljepota. Penio sam više vrhova na Kavkazu. Mi najčešće, naravno, da idemo na Elbrus. To je najveći vrh Kavkaza, međutim, mnogo ljepši su ti vrhovi. Ne znam, Užba je možda najljepši, možda i najteži vrh, to je čisto alpinistički smjer. Naravno, i Kavkaz je ogroman plato i veliki dio je u Gruziji. Da, ovaj vrh je Elbrus u Rusiji. Da, to je u Rusiji. Stvar, tu je negdje granica, dijeli taj Kavkaz, ali tu su mi interesantni ti narode, podkavkazki, mislim, sad ne mogu da mi se sjetim imena, interesantno mi je ta plemena da narod koji relativno blizu živi, geografski, a da nemaju kontakt jedni s drugim. Čak svi su oni muslimani, ali na primjer, ne žene se, ne udaju se iz susjednog sela koje, ne znam, nije 20 km daleko. Da, kao zabranjen kontakt sa njima. Da, što mi je bilo... Tu su Balkarci i Kabardinci su najbrojniji narod, međutim ima i drugi, ali ima i još interesantne stvari, jako puno tih na Kavkazu se nalazi neki ruski istraživački centara. Pa i to mi je to jedna od lijepih stvari. Negdje nas je uhvatilo također na vrijeme na jednom vrhu i u povratku, nažalost, mi smo računali da ćemo se spustiti brže dobrom stazom, a onda smo ostali gore i nismo mogli da se više spustimo. Noć nas je uhvatila i malo smo pogriješili taj put i jako je bilo rizično i sasvim slučajno negdje da smo vidjeli neki kontejner. Prišli smo kontejneru, u kontejneru je živio jedan čovjek koji je... Taman naložio vatricu za vas. Ne, on ima svu opremu. Tad su, na primjer, meni bilo nevjerojatno, tad računari, nije bilo toliko računara. On ima računare neke tamo. Oni su pratili ta neka seizmička kretanja. Neka je stanica bila istraživačka. Ali je imao hrane, ne znam, njih iznesu gore pa budu po 5-6 mjeseci kad im dozvoli vrijeme, ali da siđu. I on je bio jako gostoljubiv. Spavali smo kod njega, unutra je bilo i toplo. I ono što je najvažnije, imao je dovoljno hrane da njega ne oštetimo, da možete i vi da uzmete. Da, i sutra smo se... A kada kažete da je gostoljubiv bio, da li ste se negde osjećali negostoljubivim?
da kažete da ste otišli u neku zemlju, a da nije, baš niste bili, nekako se osjećali prijatno? Nažalost i toga ima. Možda najveću negostoljubivost sam doživio u Izraelu. I to od Jevreja, ne od Arapa, nego od Jevreja. Tu mi je malo nešto bilo i čudno, ali uglavnom izbjegavalo su bilo kakav kontakt i to je u svim mjestima. Da ne mislimo da je, ne znam, ja u Jerusalimu, onaj sukob tih religija, nego, na primjer, to je isto važilo i za Tel Aviv, to je važilo za sva ta mjesta da nisu bili nikako voljni niti da pomognu, niti, eto, to je, možda i ne znam drugu zemlju da je bila negostoljubiva. A kako vam je bilo, pošto sam pročitao da ističete kao posebno neko iskustvo boravak u Mongoliji? Da, znate kako, za svaki taj put vi se pripremate, mislim, čitate naravno godinama, ali možda intenzivne neke pripreme kad idete. To su uglavnom putovanje, bar ja gledam svake godine po jednom mjesec dana da se ode na neki put. I bez obzira koliko vi pročitali danas, bar svega toga ima, za razliku od nekad gdje ste morali da neke enciklopedije ili neke posebne knjige da tražite, koji opet nije bilo previše na našem tržištu. Sad imate internet. I bez obzira koliko sam se pripremao za Mongoliju, to je, znao sam i da je koliko je površina, znao sam sve te neke pojedinosti. Međutim, kad sam otišao tamo, to je bilo neki drugi svijet. Ulan Bator, glavni grad, je kao i svi glavni gradovi. Milionski. Da, 1,5 milijuna stanovnika i to je to. Ali kad se pustite u Mongoliju, to prvi put doživite, iako sam, ne znam, prelazio neke pustinje ali to je nevjerovatno prostranstvo da idete satima i satima, da ne vidite... Gobi pustinja, je li tako? Gobi je na jugu. Aha. Ona je posebna priča, ali kompletna Mongolija je jedna ogromna pustinja. Naravno, tamo nema internet, nema puteva uopšte. To sam čitao da slabo puteva imaju. Nikako, jel? Nema nikako. To je neki trag ako je neko prošao, ne znam, pa mislim po nekoj travi. To snalaženje je poprilično teško. Jel idu, mislim, to neko lokalno stanovništvo, jel konje koriste kao prevozno sredstvo ili su automobili neki stari? Mongolija ima oko 3 milijuna stanovnika. 1,5 milijuna stanovnika živi u Ulan Batoru. Pola Mongolije u Ulan Batoru. Da, u glavnom gradu. Osim Ulan Batora, ima nešto malo gradova. To su uglavnom gradovi manji od Bijeljne. To su gradovi možda 30.000, 40.000 stanovnika. I ima nešto malo sela. Ta sela se nalaze uz neke saobraćajnice ili negdje u blizini gradova, primjera radi, ako je neki industrijski, neko postrojenje, rudnik neki, onda se tu formira grad zato što ljudi rade u tom gradu. I smatra se da oko 400.000 stanovnika živi u selima i gradovima. Smatra se to urban zone. 1.100.000 stanovnika neprestano nomadi. Odlazi sa proljećem ili jeseni, s juga na sjever, dole do Gobija, vraća se obrnuto i oni generacije tako provode život. Taj njihov način življenja, to je stvarno toliko impresivno. Sva sreća, ti stariji ljudi, oni znaju ruski jezik, pa se lako s njima sporazumijevati. Međutim, nevjerojatno je to u jurtama, to su ovi njihovi šatori, nevjerojatno s koliko malo stvari generacije žive. I oni imaju neku pletencu unutra u jurti koje, te pletenci, što je duža ona se, svaka generacija plete jedan dio te pletencije.
to su neke gradacije kod njih. Što je veća pletenca, cijenjenija je ta porodica, znači u slozi se živjelo da se očuvala ta jurta i ta jurta je stara 200-300 godina, ne znam nije. I tu se i ne može ubaciti još nešto od stvari. Tako da je možda za naše uslove možda je malo i teško to iskustvo. Znate, oni nemaju vode, nema puno vode da se pije, nema ono što smo mi navikli. Ali dalje žive i ostaju tu. Ostaju i ta njihova hrana toliko jako malo jedu. Ali tako mi je zadovoljstvo bilo. Supruga je išla samo na taj put, međutim, ona je jako teško podnijela to. Međutim, meni je to bilo toliko zanimljivo i to da živite s njima neko vrijeme, da spavate tu jurti. Imali smo mi rančeve, naravno, pa smo imali neke vreće za spavanje. Ali svakako jedno nevjerovatno iskustvo. I naravno, jako interesantna ta njihova gostoljubivost, da valjda možda, ne znam, ta generacija ili to domaćinstvo gdje smo mi bili, a bili smo više domaćinstava, da možda neće vidjeti bijelog čovjeka do kraja života. Kad će otići neko u Mongoliju. Uglavnom, svi ti ljudi koji sam ja i čitao te putopise, oni su vrtili Ulan Bator i tu nešto oko Ulan Bator. Eventualno da je neko, ne znam, nekim prevozom otišao dole na jug do Gobija i tu se priča završava. Ja. A kada ćete vi ispričati svoju priču? Putešestvije svetom? U smislu pretočeno u knjigu neku ili putopis ili nešto tako. Da li imate to u planu? Pa znate što, ja sam moram reći jedno, ja sam uglavnom pisao neke, ali to su, nije me nikad to kad sam krenuo da pišem, nisam mislio da tu pišem za treća lica, nego sam to onako svoje neke impresije koje pa ne znam, ali valjda svako ko piše svoje impresije. Da. Međutim, ovo su baš ona moja neka osjećanja, ne znam, nije. I onda sam nekad rekao, pošto su mi tražili tako drugari da nešto se napiše, onda sam, ja sjećam se, obećao sebi, kad prestanem da putujem, tad sam imao 22-3 godine, ne znam, nije, i mislio sam da je to 40. godina, negdje da se tad završava period tog putovanja. Čak se sjećam i Meše Selmovića kad je govorio 40 mi je godina, ružno doba, čovjek je previše star da bi imao želje i previše mladih realizuje. Međutim, kad su došle te godine, ja sam se osjećao kada imam 20. I ne razmišljate da stanete, ili tako? Tako da još uvijek mislim da bi možda bilo lijepo da se nešto ostavi s tim što je jako puno toga promijenilo danas u odnosu na taj period. Već smo malo pripričali o tom stopu ali koliko bi neko bilo interesantno i koliko uopšte da povjerio se da se tako nekad putovalo. Ja mislim da bi to bilo izuzetno interesantno i zanimljivo ljudima da pročitaju kako je to bilo nekada, kako sad iz ove perspektive i sva ta iskustva iz tih nekih drugih zemalja. Prvo ja govorim iz ličnog iskustva. Pa, to negdje sve postoji u tim nekim sveskama. Možda bi to, nego meni danas to djeluje malo nerealno. Znate kako danas imate neke agencije, pa one vas vode tamo, a ovo je nešto potpuno drugačije i nema sva ta moja putovanja su tako neka više izazovna s tim što postoje neke stvari koje svakako trebate kad odete negdje u neku zemlju da posjetite, ne znam, koja su nezaobilazna, možda danas i ranije, s tim što nekad to bude prenaglašeno, pa vi nemate osjećaj i trebate da, ne znam, kad dođete u Persepolis, da vi osjetite, da vidite, onako da samujete malo s tim, da biste zamislili persijske imperatore koji su dovodili, ne znam, nija sve, da zamislite Aleksandra kako je to rušio, najljepši grad na svijetu. Taj negdje, nije samo da dođete, da se završite, nego da doživite u potpunosti. Da. Ja to nekako volim da se uvučem u taj period, da to nekako doživim i to me
negdje ostaje onako u meni i uvijek mi negdje, opet kako kaže Selimović, da se iz tih zaključanih pretinaca, zaborava da se javi i kad se ne nadam, jednostavno da iskoči. Možda je to najljepša čar putovanja. Evo samo za kraj da spomenemo, vi ste direktor turističke organizacije u Loparama. Da li ste uspeli neka od iskustava koje ste stekli putujući i obilazeći silne gradove i mesta i države da prenesete i na turističku organizaciju u kojoj ste direktor? Skoro je nemoguće da vi negdje sve to ostavite po strani, da kažete sad se bavim sam ovim. Uvijek to negdje se prenosi, uvijek je to prisutno u meni u svakodnevnom životu, da znam, u komunikaciji. Ono što je oduvijek bila moja i želja i to je što sam vidio ta neka mjesta koja su napravila neki turistički proizvod od ničega, da kažem. I tu sam nastojao možda nešto malo da unesem i kod ljudi, da se promijeni nešto u svijesti, da ne mislimo prvo ako nemamo, ne znam, Viktorine vodopade, da mi nismo, ili ako nemamo piramide, da ono što imamo, da se to nadogradi i da se iznese kao turistički proizvod. Ljudi možda teško to shvataju, ali znate, kad dođete, vidite pod strašnom nevremenu kolona 100 metara duga, da ljudi čekaju da kupe kartu, da uđu u Drakulin dvorac, Bran u Rumuniji, a da tu Drakula nikad nije bio. A nama je samo ono, čini se, taj neki vizualni efekt. I to sam nastojao da što više se tih nekih priča naših izgradi. Mi imamo, ne znam koliko ste upoznati, potpuno, naravno veliki dio toga smo uništili, ali Majevica je bila poprilično naseljena još iz srednjeg vijeka. Naravno imaju artefakti koji su nađeni još iz neolita, ali imamo stečaka jako puno koji su ostali iz tog perioda. Međutim, falilo nam je nekako da se nešto nadogradi. Falilo nam je neke i priče uz to. Falilo nam je da i ono što je još uvijek velika moja želja, a ja sam malo više okrenut prirodi i ja stvarno mislim da će priroda sve više i više dobijati zato što je, nažalost, mi uništavamo i degradiramo, ali smatram da će ona dobijati na značaju i mislim da taj boravak, primjer radi na Majevici, na toj visini koja je idealna za život, da bi trebalo mnogo više da se uradi nekih objekata, smještajnih. Naravno, imaju one stvari koje su jako loše, ali eto, moram da možda i to kažem da se mijenja zadnjih godina, to je silno smeće koje se iznosi. Međutim, mi smo stvarno na opštini Lopare, evo sad imamo i preduzeće koje se bavi reciklažom. Mislim da smo prvi na ovoj regiji i poprilično toga se promijenilo. Nažalost, ima još dosta toga da se očisti, ali uvijek volim ljude kad dođu na Majevicu, kad ih pozovem, dovedem, da ih pitam šta im je bilo interesantno, šta im je bilo lijepo. Taj silni naš kolorit i te od kad postoji te razne priče i oblikovane tom prirodnom, uvijek su ostavili pozitivan utisak na sve te turiste. Nažalost, sa 100 turisti koji su najčešće izletnici ili koji su u posjeti svojoj nekoj rodbini, ali to je sigurno jedan dobar potencijal koji se može iskoristiti. Ja se nadam da će ljudi početi na samoj našoj opštini, ali i na susjednim, jer nemoguće samo jednu parcelu izvojiti. Da će početi razmišljati u tome da se može živjeti od turizma i da neka mjesta jako dobro žive od turizma. Što je, vjerujte, doskora bilo veliki problem, zato što su jednostavno ljudi imali neku blokadu, kažu nemamo mi te neke turističke potencijale velike i tu se završava priča, a pored toga, ne znam, prolaze izvori
mineralnih voda idu u rijeku ili se pravi deponije pored njih. Da, ja se nadam da ćete vi ispuniti taj svoj san i da će sve više i više turista, što vašom zaslugom i zaslugom svih ljudi koji se bave promocijom ne samo Majevice, nego svih ovih naših krajeva, dolaziti i vidjeti naše lepote i prirodu i mislim da to ono i zaslužuje, a nadam se da će ovaj kompleks koji zagovaramo i mislim koji se, nadamo se, pravi u narednim godinama na Busiji biti idealno mesto za prenoćišta i za dolazak svih tih silnih ljudi. I nadam se isto tako da ste uživali kod nas u emisiji. Kako vam je bilo? Meni je bilo zadovoljstvo da me prvo pozovete, a drugo, razgovor mi je bio jako prijatan, iako ja vas znam već duže vremena, ali stvarno mi je bilo veliko zadovoljstvo i nadam se da ćete i vi doći u Lopare. Naravno, mi smo tu kao komšije prave da se podržavamo i dolazimo prvom prilikom da obiđemo još jednom sve te lepote na Majevici. Hvala vam još jednom puno na gostovanju i meni je bilo stvarno zadovoljstvo da ste nam bili gosti i da ste nam preneli mali deo vašeg iskustva, ogromnog iskustva iz putopisa. Hvala vama, zadovoljstvo je stvarno obostrano i hvala još jednom. Poštovani gledalci, bio je to Slobodan Simikić, direktor turističke organizacije Lopare, ali najmanje smo pričali o turizmu što se tiče Majevice, više smo pričali o tome, o nekom iskustvu, njegovom putopisu, avanturizmu, planinarenju i nadam se da ste uživali. Svakako pratite naš kanal i Info Bijeljina, zapratite nas, lajkujte nas, kritikujte nas, pošaljite neku i sugestiju i do sledeće emisije i narednog gosta. Prijatno i doviđenja.